کەسانە وەکیل وێری گفتوگویەک بێتەکردن چه ئەو گفتوگوە یا گرێدای بزانین و زانیاریان میێوانی مەیە ڕۆژێوە یان جیا گرێدای بیتن بابەتی ڕۆژێوە بۆ پتر خزمەتکردن هەوەیەن هێژا و خۆشتیوی ئەبر کامرا بووینە میێوانداریا مامۆستای زۆر بەڕێز مامۆستا معەیەد طەیب سیاسەتمەدار ئانەیە خودێ بابەتێ مەیە ئەبروکەدێ سەر وێ چەندی بیت کارەش و عێراقێ بەرەفکیڤە ئەف گۆڕانکاریە عێراقێک و سەر ئاستی حکوومەتە عێراقێدا تێنەگرن و ئەڤێن عەبادیت گەتن چەند گۆڕانکاریان درستن چەند چاکسازیên هەندێنەک و چاکسازیە بناوێ چاکسازیە بێتەکردن و خەلکێک مستەفید بیتن ئەرێداخوازیان خەلکی عێراقی چەند داخوازیان ڕاوانە بۆ هەندێک و چاکسازی فعلن هەبیتن یانژی ئەف خۆ پیشاندانی عێراقی چێت بن ڕۆژێن ئەینیک و ئەڤەت بیتن بۆ ماوەی سێ مەهایە ئەف ناڕازیبوونە درست بن ئەرێ چەند ناڕازیبوونین کوژدلن بۆ یەکێک و چاکسازیە کەویتەت گۆڕاپانە سیاسیە عێراقیدا یان ژیە معیشیە خەلکی عێراقی ئەف پرسیارە چەندین پرسیارên دیên wekî vane ya xwedê dêş mamostayê me hê nekirin hînên hêja û berêzî şêne birêwan ji malewên ser şaşa me diyar hîn peywendiyê me bikin sebaret babetê her pirsiyara hebîtin digehîte mamostayê mamosta destpêkê tu gelek xêra ser seraser çawa bû êvara badînin zor zor spas mamosta em dêl wê çendî destpêkên bêjîn ev e dibîtin bû mavê nêzîkî sê meha bîtin em dibînin rojêt eynî da hindek xwepîşandan hindek em bêjîn nerazîbûn jêriya Iraqê peyda bin bû yekek û daxwaza çaksaziyê têtekirin عبادی جی دم بودمی هندک بریار عدتن یعنی تو بینی اوه چاکسازی نتینه کرن یان جی اوه تنه بو خو قانع کرنه تنه بو قانع کرنه جاده کو اوه ازید کم یعنی بریاره کو خلاص چتش بینایی تکرن بله براستی هکیم رو بید بری خوبدتا روشا کو عراقی تداد جین سیر اونینه کو همی اینیا اوه اینیا هفته بتن خو پیشاندانا بکن سیر اوه کو هر روز خو پیشاندان نابن و پیشاندان برفره خو پیشاندان ماستر نابن بس تشتی سیر الویدر که اوه کو وان خو پیشاندان دا او بیشین درشت می راد بن او پلاکاتی کو تینا بلند کرن داخازت وار سرن گل او تشتی عوادیت کتن گل هک فرقن گل داخازن راستقینه وی خلکی از بر خودم هکیم بر خوب دینا ولاتی که سرکتی دولتی که سرکتی اوه کو حکمتاوی ولاتی شیابتن بیشین تناهی بو خلکی خدا بین بکتن رزیل مافین مروی بگیرد خدمت گزاریا پیشکش بکتن اوه نشانه حکمت که سرکتی آنجی دولتی که سرکتی هکیم بین سحکین عراقی ام بر خودینی صفر اجوا همین عالیابه نه تناهی هیا و نه خدمت گزاری هنه نه رزجی المروفی مافنمی تیتا گرتن العراق براستی هکیم برای خوب دینه و دوره یعنی چجرا خوب پیشاندان عفوی یکو خورست همه بخورا بوینه گلت کیمن سر مطالبه که محدود بله مثلا او خوب پیشاندانت که مروف زانت اوه خورسته بله تاخه که دهو که 4 روزه 5 روزه سر یک آف نهاتیه خلکی وی در رابن هنگی در رابن داخوازه که هی اوجی آوه بو آف نینه هنگی حکمت دهو که اداره پارزگی ها دهو که دینه 4 بتن هی که بری هنگی خمسالی کر بتن و خمسالی دانتلایه که پتر گرنگیه بدهته و آوه چه که او پرس 4 سر بس خو پیشاندانه که اف داخوازت امدوری داد بینین او خو پیشان در باش زانن که اوش حیدر عوادی و حکمت حیدر عوادی ناهد واتش ده همی ابو دابین کرد حیدر عوادی شوانا جی باشتر زاند که او نشت روش عراقیا باشتر لبی کرد یا چلت کرد که بس تشتی سیر اوهی بویا قهرمان جی حیدر عوادی و که انه او همه ده هر تشتکی بو عراقیا دابین کردن حیدر عبادی جید بجد تشت ریگیر منیت هی ریگیرت چنه کابلا جگیر سرو کماری نمینن باشه نما بلا جگیر سرو وزیر جی نمینن باشه بلا وزیر که هم ببن باشه بلا موچه پرلمانتارا و نظارم که هم ببد همی جی پرلمانی بو رضامندی خود سر داری خست جبو که خلکی ما آگه دار بد بگو من وقتی حکمت ایتیتا دا مزراندن برنامه یکی پیشکشی پرلمانیت کرد وقتی امجل بره خالن بود وی واردات واره
بجین تندرستی دا تواره پرورده دا تواره هر تشتکی دا تناهی دا چکتن اف داخازت حیدر عبادی و دماهیکت بلگا خویا چاکسازی دا اینا پرلمانی همی برنامه حکمت دا هبون همی جی پرلمانی رضامندی خویا بوداری خستی دنگل سر دای یعنی شینا سالک سر بچوی عبادی او تشت همی نکرینه شینا پرلمان گازی ویب کرد بجد برنامه تای حکمت سالکی دا چه هاتیه جبه جکرن اوی سحر قلپاند پرلمان اتهام کرد نکه پرلمان توان باره و حیدر عبادی جاره کدی او اینا بجین پرلمانی و تهدید ببی تشتی وصا جی نابتن یعنی اندامت پرلمانی بومگوتن يعني چون كومبون كيربو قلت أفنك وثيقة حيدر عبادي هاتي و هكهين موافقة نكن أنظمة بلا سروكيت كتلا بربون كومبون بيكيربو أفا خو بيشاندر دين هجومي كان برلماني يبقى الجميع سيار بوين ريبار دجلة دا دي بسر كيفنو دهنا برلماني بلي نكه جيجاره كي وقت مالكي دا راستي جهاتن عدنا ناف برلماني دا برلمانتار روين هل يدفي خولي أفا وسط السياب المناقشة جناكي الإكسر حيدر عبادي قد بو آن دي موافقة سر همي بوثيقة مكان أفا من تقديمي وكري آن جي همي رفض كان بس هكين رفض كان جي أفا خد تسر جاري دولتك ديمقراطي دا سروك وزير هنده بالرزية ديال البرلماني ناكد چه عرضا دا وصانا ويا سروك وزير وصا بجف تهديدا البرلماني بكت حتى بروجيك سر بكت عندي همية موافق بن عندي همية برلماني باشا برلمان امزانين هكا بروجي قانون اكي بت دوية خاندنا اكي بو بيت تكرن باش خاندنا دوية پشتی دمكي مناقشة تشد من باش دهيدان تشد بت هكا بريار اكي بت وكي بي اوانا كرا بريار هكا بريار اكي بتن ديسا مناقشة تكرن باشيني دهيدان يابان نهلا بون مناقشة جي بكت خلكي نابد خونه بيصابونكم مناقشه بكن نهلابو وبتهديد يقول هين انا كموافقه نكن ابا خو بيشندر دهم سرو دايرم اي باش او كر ام دنك حيدر عبادي چه داخاز كد ود ماي كي داخازوي چه ام دي دستوري هلوشين چاره سريه يعني دستور ولاتك دا ابا جل خرابت ابا شكودتاي كي ماستره يعني ام وقت بيجي ملت العراق الشورش ديال دجي صدامي كري او قانون صدامي مان حتى بما ايك او قانون تاتنا برلماني تشكي قانون تبيت قانون بجوري اوا دستوري دا بل الدستوري دا هيك كي ماسيانا دستوري دا ميكانيزم هيد بشتت دي چوا دستوري جوري تو خو پیشاندانا نا جوري تویره دا ده پارلمانی دا بحث تکرن دور سرسیه جدنگا ده تا دان پاشینی و دیسا رأی ملتی برگیرن رفراندومی بکن بو گورینا دستوری اما تا دستوره که به تو چاوی دستوری الغا بکن او دستور او یکو کردا و سنة و شیعة و عراق همی صدی حشتی دنگ سر دای و او دستوره یکو عراقانی سر آوا بوی و افکی ماسیت کو ابر العراق هنه ما خطای دستوری نه آن خطای جبهه نکرنا دستوری نه یعنی دستوری کیش خالا دستوری دا گوتیه كهرباء عراقية چنكن آوا چنكن تناهي بودابي نكن يعني افتشتي خلط خازتن كاني بلا بون بيجن كيش خاله دا دستور بويا ريجر حكمت نجبر دستوري نشأ وان خدمت گزاريا بيشكيش بكت حيدر عبادي استغلالا بيجن سوز وهست وعواطفت خلكي كي راستيجي بلنغاز كت او خلكي بلنغاز جي هنده شوانا يباورت كن و منقذه وانا ایدیده حیدر عبادی شد و کشید مهمیه چرا سر کرد از بجم 10 سال دیجی بلا حیدر عبادی سرک وزیر بود بلا دستوری جی نهیلت بلا پارلمانی جی نهیلت بلا وزیر جی کیفاوی بود تنیبید هیک شیا وان دا خازد و خو پیشاندرا جیب جیب کتن پاشینه هنگی ام دهیم بجین و با تو سوپرمان بوی من ازانی بود تو اوی مروید بکتر چرا دنیای نبود بله ما مصطفى حيدر عبادي مادام بشتن ويشي وي تهديد البرلمان تارب كتن وهميد نافولا برلمان دان بيشين سروكين كتلا وبيشتن هكرهين موافقه سروينا كان دي خو بيشاندان هيتت نافا برلماني دا تو نابينيت همان دم دا
اف خو پیشاندان ویگا و چید بن هر حیدر عبادیت که تنی بوی چنده کو بیجیتن اس او میه خلکی قانعت کم یعنی دیاره دنگت ناف عراق دا نارابید بس اول همان دم دا سیناریو اکادیه او خو پیشاندان کو ات آوه را بینت پرلمانی دا نخیر اویت این تسر جاده همی خود با افرو کده وی راکم صبای دیدی راکم هر اوت کتن هر او وی تکتیکیت کت تنی بو هندی کو وکی تگوتی خو وکی سوپرمانه کی دیار کتن زاکی او خلق گاتا جاده از وی شوی دیودنگی و هات قايبل بالنكاء مثلا جل كارون أشكرايا كو من دسبيك يجون موتي سركي البشت فان خو بيشاندانا هاي أو سرجيدي حيدر عبادي بت وخلكي ولاتكي وقت رابط خو بيشاندانا بكت أفتني لانجرين بالكويتوي بن أفنا خلكي ولاتي بيت هكا خلكي ولاتي بيت الموصى دي بيشتوي الرابع ونرابع ورداد جاكرا بلي بالضبط داوي بيجم يعني نكا الولاتكي وقت حكمت فاشل ببتن يكمين كس بربرس سروك وزير سروك حكمته يعني أفا تدخل بيشاندانا بيني همية مدحت عباديت كت عبادي دما خلاص كت وعبادي دما جندلا خلاص كت عبادي ده همي تشتكي بو مكت يعني أفا يا أشكرايا سيناريو تخو بيشاندان بي أفا سروكي حكمتي بو صالة كده باشا خلكي جي بشتاوية گرتي برلماني سيقاتا داي موافقتا لسر برنامجي كري ووي چنا كريا اف خلكي كو تهيوي بچاوي هيا يعني جبركو سي سروكو ماري سي جيجر هبو جبرنده اف كيشه همي بو عراق تشي بوينا يعني جبركو يدو سي بالعكس افا وكر افا دي وكتن كو بجين مبدأك برنسيبكو عراق ايجرتي سر آبا بويا اواد بوجنه شراكة وطني عن هف بشتيا وطني نشتماني نكال فري كرد دانا آلية كيس ايواو سناجي امزاني يهشتيا كيري اواد چوا شيتن و كيشايا چاره سر بكه جبوكو كيشا چاره سر بمكه عراق همي ايك پارچه دويا كرد و سنة و شيعة و بيك هاتين ديجي همي بيك و باوري بيكو دو هابتن و همي بيك و هست بكن و اف حكمة وانايا تو سروك وزيري بقانون سي جيجر بو سروك كوماري هاتين سروك كومار دهي بيركي جي بحث كر بيوي سروك جيجر سروك كوماري يتفصل كر باشا بي بشتا دكتور روجي بشتا اويد دفوي نبوت يوي كو بابو ازدي بجين استغناء شوية من اويد هين جيجرت مبن وهم هاتي او وثيقه اینا برلمان ویشوی درباس کری يعني مروفكي وصا اواني جو خلجي تأييداوي بكات يعني ام عراقي او عراقي چد في داخازا چد كان دكتاتورة كي دي بينن اكي دكتاتورة كي دي بينن بوا بفيت او وصا هزر بكان قالك عرب جو صازر كان ما مستبدة كي عادل فيت يعني ما دكتاتورة كي عادل فيت طبعا هذا هردو كلمات قالك تشينوبل يعني تنشي بيجي من كراسة رشو سبيد فيت رشو سبيد كو همية راجبت همي جي سبيد نينا يعني ترشو سبيد تيكال كردي رنجة كي دي جي دركبت جبو بيجي هكا واف باوري هبتن كو كسا دشيتن تو قالت ده صلاة بدا كسا كي دكتاتور دشيت كيشيت فيدي چار سركت هبا طبعا خونك بطالة و در روش بروجه روشوان خرابتر لي زوجة مامستا قالك خلق عراقي قال هندي بوكو نوري المالكي رابطن تني ما قوتي هر بلا رابطن هكرت قال راكرنا في شخصي او هاد با دادگه کرن او ند بو عبرت بو ايكي دي وكو عباديان هر ناوكي دي كو ويريكي نقريت يا بريوي قرتي يعني عراق فيغا في خلق عراقي وانا مشين حكمات عراقي يا ريكي خوش كت هر ايكي بيتن اليدي دكتاتور تربيت ووقت راد بيت جيب تشتوير هر انتخاري بي مشكلة يعني اكر ام بس بحثي وامي لفابكين اوين كو نوري المالكي ابدستيوش كستن ايناي يعني هكر والاتا كي پیش کفتی بیتن بلکو بصالات زندان ندر که بیتن و بلکو همه هر بیتا ام بیجین اعدام کرن و حتی دیمایه تو نابینی لادانا نوری المالکی هو صبصانای کرم کرو نخاری و اممنون تایکی دی بیت اینن افجی دیوی ریکی گرید هر دی عراقی برفواق و ناخد يعني يد بارتانك تربت
حال عراق دی هر اوه بید وی دستو داری هکر را کرن بید تنی نس زادان بیدن او خو ظني العراقي براستي حتى نكا يعني اكيم بري خوب دينا او شكستن و جندلين و هاتي نكرن و حتى نكا يك مروف جي برپرس نبوده هکر ام بجین همو امیل وزارت کاره بید دست بکی بله ام بریوه ام همی ظانین که نوری مالکی سرکرده گشتی هزن چکدار بود عراقی بله چل عراقی هات پارزگه هکا وکی میسله تمام ما قلتي ترور العراقي هبو وقت الاشكري امريكي جي العراقي بو همي هيزا خوفا ديسا منش يابو ترور بنبر بكين بس بو بهت ايدي ترور بالي بهتن اوج دولت القوات اللي بهتن اكثر چارش مثلا روبري عراقي بگیرد و دستويجي بجهت بغداد و بصره و همي جهدي پارزگه كتنا پارزگه ها مثل اگر برپرسیاریا مالکی نبود برپرسیاریا کیه او اگه سرکتن اینا با پانیدا او نوات خدا از سرکتیم از سرکرده بجن گشتی فرمانده گشتی هزن چکدار بود حتی نکه کسی که او پرسیار نکیه لجنه که پرلمانی ناویش بکو ناوی بهید جماعت توید پرلمانی وکر حتی که ناوی چنا بود بهید اوانا بود بابا من ناوید باید ایناین من نقولتي أبا متهم جي بريئة حتى بجن تهماوي ديار كيرن وين رنجي جلاي زحمت حتى كوهلا نافيت دا باشا تو تحقيق كتنا بارزجه هيك دات كي يعني شنا بت يكي هر وصايا دي سركرده گشتيه هزن چايدار وين نافي بيت وين تحقيق دا بان اوانا اوام مشتور گرفتن تقول بو انسحاب ببن ما نفيت و بسيارة جكير مجرد بسيار ناهي نكرن امت وقتی هست اندام پرلمانی دوان 2 وزیر اک مویا داخواز بکن وزیر نهاتن گوتی ام ناین شد کن و بکنجی يعني العراق كتب بيجي والله محاسبة اكيد كان نخي جبر هندجي كاش محاسبة ناطرست وهر كسي كو كرسي كبير يرد دل خو و كرسي كده ريم تخاري بكوكات وتزانه جي پشتی وی چه ناب اول نوری مالکی خلات کرد جگیر سرو کماری وجبر نوری مالکی هر دو جگیر دیجی لادان یعنی که سرو کمار عراقی مگوتی سیگلکن بستویا جگیرک هبت همی او جگیر دیچ کی هکه جگیرک هلاوا دا مالکی بد مالکی چجرا قبیلنت که جگیرکی دی مینت او بهتر لادان سر خاطر مالکی ایات علاوی جی داری خستو سامن جیفی جی داری خستن داکو مالکی بجنا مالکی اول ندجی تابویا اول مدویا پتر جهتا خوش مدویا وی منصبی الغاء بکن زور جانه اون سنده و پیوندی ورگین بگن بله کرم کرد اوین خانه وارواش الو اوین خان الو اوین خان هکرتا هاش مهبیدن کرم که بلا کاک مصطفى کرم که دیار اوینی هاش منینه کاک مصطفى ایوار باش الو کاک مصطفى ایوار باش برا دستخوشی برا میداد کم زور سپاس اگر پیچک دنگی خوب بلنگی کاک مصطفى بجم دستخوشی برا میداد کم سیدا ممنونیتم از زور سپاس کرم که کاک مصطفى خیرات من بیوانیتای برای جید کم زور سپاس من بسیار كنت بوالدتي بريس ابو سيدا مؤيد بله كرم كان باش سيدا مؤيد امنو كبحثي تشاك سازيا عراقي كينو عبادي كينو بله باش انبور زي بحثي خونا كين ابا مثلا دبينين خدمة جزارية ما ابا غاندليا ما ابا بيشمرجيت سنجري دا يبي معاش يبي راتب يبي خدمة جزاري اشخاص راكم بيشمرجة ما ابن خيبة طبعا نظام ضابط بس بريطان نظام بله ازيد سنجري دا خوف الدم عرق واخ من آرق مدات تقارب بايك جيب توزة كلمة دات أي توزة يسكتها صبت بتتجبس بل يعني حتى واجب من ساسات الإخلاص بر مقصورة يخوش شون جلكت من حشكت من واجب من جاركاتي هكذا وده خوش سباسيا كاك مهدي بل بسيار چه كاك مصطفى بله بسيار تدويت تو چه بيجي يعني تدويت انتو بيجي كو چاك سازي بو چيل هره منينن بله بله زور سپاس بو جنابته ممنونتمه اوین دوباره گلمه اوین ایوار باش
ئەڤین هەکەر کەرەمکەی ئەسن زانم بوو دەنگی ئەڤین نایەتەمە گەری دۆست و برادەرە ئەڤین باش مامۆستا نەزانم چەند ئەڤەدێ بابەتی مەفەگەری دایبیتن یعنی هەکەر ئەم بەراوردیەکی بکەین گەل حکومەتە عێراقی گەل حکومەتە هەریمی کۆکاک مستەفات بیستو بەلکو گەلێکین ویژین ئەم نابێژین ئەمێ قیما باشێ و حتا دیمای بەس فەرقیەک ئەس باوەرێمە هەیە یعنی حتا ڕێک خستنێدا حتا چاودێریە خەلکی دەوەکی کو جەنابێتە گوتیەکە 10 ساڵە دژی عەوادی وی شولی بکەتن ئەوێک و فێگاوێ بڕیار دایوەکی هەریما کوردستانی بکەن پاشی وگاوێ ئەمێ بێژنێتە سوپەرمانی بەس ئەکەر جەنابێتە بەراوردیەکی کرد گەل هەریما کوردستانی گەل حکومەتە عێراقی چنکو ئەم وەکی بێژین سنکین ئەم هێشتا هەرێمێکی ناوا دەولەتێکێدا دێ چ بێژی ناکی ئەم خۆ ئەم بێژین هەفبەرکردنێکی بکەین ناوبەرە هەرێمێ و بەغدادا فەرقیەکە مەزن بینین هەرێم گەلێکرد پێشوایە بەس دیسەژی بلا ئەم دلێ خۆ خۆش نەکەین مادەم ئەم ژ بەغدا باشترین ڕەوشە خەلکی مان بژنیان خلاص لە هەولێری و سلێمانی و دهوکی شحلە و بەسرە باشترە یعنی خلاص ئەف دەنگێ نەڕازیبوونێ دەنگی ڕەخنەگرتنێ یەک و خەل دکێت وەدکێتن و حکومەت ژی پتر خەمێ بخۆتن یعنی ئەو سیستەما و لە هەرێما کوردستانی هەیئێک جارێ ئەم بژینمە ئەو تەناقوزات نینن ئەوە نابینە شیعە و سنە و کورداوەکی عێراق لێدرکێ ئێک نەتەوەمە هەی هەردوو پێک هاتین دیژی بەڕێزن کریستیان بژین مەسیحی و ترکمان دوێ درکێدا لە هەف هاتنێکت ناوبەرە خەلکیدا هەی مە پارتیە جودا جودایەت هەین هەلبژارتن بن ئەف حکومەتە مە پشتی هەلبژارتی 4 ساڵە دێمینێتن پاشتوا 4 ساڵەدا دنیا هەمیە داوسایە خەل دێبەرێ خودەتێ ئەف حکومەتە ئەف هێزن ئەف حکومەتە پێکینای چەند سەرکەتی بووینە سەر ڕۆناهیە وێ دیتن و بچۆنێت خۆ دەنگی خودەتە بە یعنی ئەس بێژم میکانزما و هەرێما کوردستانی و حکومەت و بڕیارە حکومەتی و یا سیاسی سەرچت حەتانێکە یا درستە یا ساخلەمە دمینتن باشتر و باشتر لێ بهێت هەلبەت ئەو باشترین ژی بێت بەردەوام ئەم ڕسمی خۆ بکەین ئەو کاک مستەفاژی ئەو تشتێ بەحس کردی بەروکێت شەڕی کاودانێت نەخۆشدا ئەم هیویدارین ئەvە دەنگی بگەهتە سەرکردایەتی ئەمەژی و ڕەوشە پێشمەرگەی جەبهەی بیتە نەفەگەلەیەکە بەردەوام بیتن ڕاستی براین پێشمەرگەتکەن ئەم دێوا پەیوەندیە وەرگرین کاک بارزانێ وەر باش ئێوارەی تۆ باشتر برای بڕێ سەرچاوێن کاک بارزان دەستخۆشی لە جەنابەت دەکەم بەخێراتنی میوانە بەڕێزەکەت دەکەم زۆر سپاس کاک بارزان پێش هەمووشت تێکە ڕەخنێکم نێتان هەیە و نازم بە ڕەخنە قبولیکەنیان بە پێشنیان قبولیکەن ئێوە ئازادن سەرچاوێن دەبایە ئەم تەوەرە ئەم بەرنامە دەبایە لەسەر کوردستان باە بەڕاستی نەک لەسەر عێراقا چکە ئێمە لە هەمووشت لەگەلش تا ئێمە دوورین لە عێراقا بە پێی ئەوەی ئێمە بڕیاری خۆمانە دێن لە کوردستان هەندێک شتا ئەەکەین ینی دوور بۆ گەڕانەوە بۆ ماغایە خۆکاتەوەەکە لەسەر کوردستان باە بە هەر حاڵ مادەم تەوەرەکە لەسەر عێراقا من بسیار بۆ میوانەکەی بەڕێز دەکەم باشە من لێرە پرسم مادام عەبادی لەسەر قسەکەی جەنابیە مادام ئەوەندە دادی دەکا و حڕەشە ئەکا لە ئەندام پەرلەمان دێت لە سەرۆکی کۆمار دێ لە هەر کەسێکا دێ ئایا کوردەکان چی ئەەکەن نوێ ئەمە جێ پرسیارە کوردەکان چی دەکەن سەرکردەکانی منە چی دەکەن نوێ بەێ مەمنونێتەمە کاک بارسان کاک عەبدولای وەر باش کاک عەبدولا نەمادگەل من نظام ئەڤروکە بەرادەر دەمات پەیوەندیتکەن هیچ زووت هێنا بڕین زاکێشە چێ مامۆستا کاک بارزان بەحسێ وێ چەندێت کەتن بێژیتن مادەم هەڕەشە هەیە باشە ڕوولێ کووردا چییە ناوە حکومەتە بەغدادا ڕوولێ ئەم بژین پارلەمانتارێنمە چییە ناوە حکومەتە دەم وی شێوەی هەڕەشەتی دەکردن تەوێتن دێ باوەریە بوی پرۆژێمەینی تەنەوێتن دێ ئەفتشتە بەرامبەری تەهێدەکردن بله سپاس بۆ کاک بارزانی پڕاستی پرسیارەوی جێ خۆدا بوو سەر بابەتی هەلبەتە و گرێدای وێ بابەتێکی هەر بژێن بابەتێوە بوو و دوێرێژیدا مەسەلا کوردستانی هەیچکی کێشێت هەرێمێ و بەغدایانە ئەما کورد چتکەن بەغدا ڕاستیژی ئەز ئاشکراییت بێژم و هەین پرسیارە هەر کوردێکیژی بکەن ئەوێ بەغدا کورد ساڵا 2003 حتا 2004 بێژین ئەکتەرێک و یاریکەرێکی گەلێک بهێز بوو بەغدا
ج 2004 حتى 2009 لاواستر لهات ج 2010 حتى نكا هشتا لاواستر لهات. بس ما مستمر بيت بيريت تشتكيش مثلا بيتا بوچي ما ال 2003 حتى 4 و 5 ام گلک پیز بوی نوا عراق دا از باوری ما تشتی ما ویای بلکو دست کردا و تات حقیقت بوچی منش یا خوب شدینین و خوب پیلین سر و سنگاهنگی بوچی ما بخو افدلی و نب کار اینا 2003 حتی 2004 وقتی بجیم بنگه عراقانی هاتی دانان ما لایانه که دیه بو که امریکا بو داخازت کردا دیگل داخازت بی دولت مدنی بو داخازت به سیستم دموکراسی بو روج دموکراسیت پیش بکوید و راعیه بجین چافدری به پروسه سیاسی جی امریکا بو توجهاتت ما بو چونت ما دیل امریکا نزیکتر بوش بو چون سنا دیل که عراق که چوابت یعنی شیعه جبوه جی امریکا الویدر که رول امریکا و پشتگیری کردا کریه طبعا پشتگیری کردا نکریه پشتگیری سیستم دموکرات و کرد شیعه سنه هر ولاتی که عراقی تیدا آزاد و شاد بجیتن جبوی دنگ ما پتر شو تو برخوده پشتی 2004 رول امریکا تیدا لاواستر بو ام برانبر 2000 بوین هنگه و جا کرد برانبر عربا بون ام بحث که سی پیک هاتی تین کرد و شیعه و سنه لیت مسئله کردا دا پراستیجی کرد و عرب هنه شیعه و سنه پرسا و کردا دا هر دو ایک بوین هر دو ایک بوینه جبوی ام لواز بوین خالقا دیجی ام بجین 2003 کرد ایک گرتی تر بون هبونا دو کسایتیت بجین دو زعیمت تاریخی هر دو بررس مام جلال که مسعود الویدرکی و ناو بانگیت و برانبری و نشیعان سرنا زعیمکی سیاسی المقابلی وانا نبو ولی دا باش در واز وقتی ام هاتین پرلمانی 2004 بود 2009 دیسا کرد ایک گرتی بون لاواستر لی هاتن چی که دور مراقبه کی نما و او پرانی بون اما نکه اما نه رول بو سنامه نه رول بو شیعامه و براستیجی سرو کمار عراقی یعنی بیش قانون سی جگیرت بو هاتی ندان بجت عبادی هر سی جگیرت من لادان بی تلفونه که جیبون بکد بی پرسکی مبکد دکتر روژنوری شاویس جگیر سروک وزیرانه و نینره ابه استحقاقات انتخابی و یه مکوناتیت کرده بو که جگیر سروک وزیری بجت عبادی هند خو نواستان بشته مجد تلادم یعنی جبر هنده کای بارزان بسیار ویجه خودای اجد بجموا کرد الوری هدیهین چت کن جبو چه کرد ادیب من البغدا تروشه كوصدا دیتنا من اگر بردوام بتفروشه اف پروژه عبادی نکو کرد خوکشن او دی کرد داری خطش بغدا زوجا ما مستطد بینی افهمی ام بجین بجگه و هاوتنا کردا یعنی بجین خوکشانا کردا پیش البغدا سر اساس هندی تیدن کو عراق وكي تقول يعني ام بيك هاتي كرد وعرب ونجبلي عرب سنه وشيعه يعني ام وكو ميفانا كاين البغدا يعني نمالا ما افا مالا عرب هر كي بيت ام هو صبيش بيچ مبخو هزر كريا كو افا نمالا ما خصصت كريا يانجي هر حكمة عراقي سر هندك اساسا ام نوين يعني كسان كو افروك حكم عراقي دزدا چنكو ام هندك بريارين سر بخوبون الدين تايبت فيدي مايدا كو بريارا فروتنا غاز هريمي كو بريكن وكي قوتيش عراقي بدنا رخكي ام بخو فروشين هر افا بوينا يانجي هر ابوا كو ما دس بيكي قوتي عراق بو ما وكي مالا كو ميفان بو دس بيكو دي مايكي افا نمالا ما این کردستان مالا ما نانا الويري تزاني چوا تفكير سياسي الويري چوا بيجتن او طبعا ديال دولة فدراليين بله تقولي ما هي تقول هرما كردستان نم كيشا نفتجي نبو هنجي بله دا بجنا بيد بوينا دولتك سر بخو او حكمي العراق كان يعني افات سياسية ومديتا يعني شوانا همي هف حيدر عبادي ماني عندهم برلمان بود ما قهوة بيوة وخاري ما صحبات تكرين يعني ديتنا وابوه كوهين آن دي عراق كمركزي بد
برلمان کردستان و حکومت هرم کردستانی وک مجلس تشریع و تنفیذی وقت صدامی گریدای بود بغداد آنجی هکین اوبن ما این وری چت کن او نکلی و هرم ماخویا هی و هرم ماخوجی هی و وین وریجی بهن دیالما حکمی بکن سنات بجد دفرت واند بن دست مدانه و دوین بغداد شریک بن دیالما او نظام کو بابو عراق وکی دولت يعني يا مهميان هكا ايك دولت بتو ايك بارچه بمينتن و كرجي بيت بجداريت بريارة حكمت اتحادي ده هبتن اگر تو سرو كوماركي ما كردا سرو كوماركي الويري هي تو چپر سپینه که خود ده سلاطویه که ما وی که میاد ده سلاطوی جی تو کیم که یعنی دتشته که گله سیره تو باورت که مثلا کردستان جناب کای نشیروان بارزانی شد بریاره بده جگیر خود جگیر سروکی هرمه همه بریاره که لاده ده چه بده که هندک انده جامع گولید بد بشه بلا امش چاکسازیت وکی حیدر عبادی بکن وکی وی بکن باشه هکر جناب کای نشیروان بریاره که وصاب بده اون چه تا پرلمانش بجد بتین همیه جی راضی بین هکر ده حکمه ام ده تشتی وصا قبیل که آنه هندك بجين رخنه الحكمة هرم كردستان هي هندك جد بريندارن بس ناوش بجهة هندي مروف راستيانا بينتن يعني حكمة عراقي تشتهنينا ام هرم كردستان جي فير ببين ان شاف الوابي كين براست بالعكس او تشاكسازية عبادي دكتن او تشاكسازي نينن او حتى 10 سال دجينا يهتوي استي يكو حكمة هرم بس بيت الموصل دائما دمو اك تخندقيتن يعني ام بيجين بحره كده ويتخندقيتن تشتكي هندي فيجي بين دارك كي هندي فيجي بين دست خوب هاويد يا شوفه او دارك ديوي قرطال كات ناهليتن او بن اب بتنا بيني عبادي هشتيا وي ام بيجين بلاي کو هر چی بیتی دست خو تاوته یعنی وکو کسی که کو اش بیر خوچوی اما چی بیتی دست خوابته هزر کد بلکو ویری فرج خیری تیدا هبیت نه او باش زانتن حیدر عبادی سیاسیه و حیدر عبادی بجین کفاءه جید اشتا زانتو و یلک اشتمنی خل بریتانیا در واسکریه کو ولاته که دیموکرات بو او زانتن کو اف داخازت خلد کد نشيتن بس أبا هروكي بجين بشتاك هاي بجا مرجعيات الشيعة هيدي وحكومتين وجبوه در كيجي أو جري جمهوري خوي الشيعة قانعتين كو أف عراق ماي مش بغدا حتى بصرة دي بو مابتن وام هيدي دستي كرداو سنادش نافخو تاریخ ام دهینه سر بله ام دهینه سروی ام بجین پشتوانین وی و آن دستی درکی لیدم و پیوندی آورگرین کاک عبدالله ایوار باش الو ایوار باش هم مستقبل سرچاون کاک عبدالله کرم کبرا بله خیرتنا میبندد کم دستم زور سپاس کرم کبرا بله من دو بسیار هنه سرچاون من فرمو بله بسیار من ای که هر بچه اکسوزین حکومت عراقه هنگید بسینید عبادی بله زیره بسیار من آیا حیدر عبادی دیسه تا را ده کیشن خلکی چاره تر کردن بلکه همین دونم گاو نشد همین که چاره تر کردن بس آیا وقت میباید توسط مدار آتیش بینید کردن دیسه تا را ده کیشن خلکی چاره تر کردن بسیار من دویه چی وکیشان و کردال بغداد آیا دیکیشن حکومت عراق چاره سر کردن یا عراق طرف نمانه تا بعدن بله اولوش ترلی کردن ممنونی تمه کاک عبدالله بابی نوش داری یه وار باش الو باشه برا سرچاوید من ممنونی تمه الو کرم که بابی نوش داری بچک دنگی تلویزیون آخو کیم که اذیت نبید باشه برا سرچاوید من دستی که خیرات نمیوانی و هجات کم ممنونی تمه راستی برنامه که جای خوده زور سپاس نقطه که اگر بچکم سر چو باینات اف چاک سازی دیگاهه حیدر عبادی العراق داد کرد راستی دیدنام چاک سازی کم وقت دیتن تاریخ ده یعنی که بجن بجنو بالا بجده چون که دیگاه عراق هم دینین اف ازمت دهی و اف دستی وردان دهی و اف هزت نه نظامی دهی فشتن و بریانه ده جهه يعني وكم جهه الخوشه چون که وقت اكتاد ما تقول تجي او تشوف العراق كم يعني الكردستان يمكن في قاضي ام يعني لازم ما ام تشوف الواقع بل يعني تدبيني دي وقت كي ميجو پسنا حيدر عبادي كد بووا چاكسازين في قاضي بيكرين بله از خو وكي بجم تسبوريا من ميجو من 4 سال ميجو دي خونديه يعني
اف بار که اف چاکسازی دیگه حیدرآبادی کردن روزک دیت و ام ببینینش چند کلی تاثیر خود هبیتن اول وقتی که در چاکسازی هنگی هنره وقتی مروت از می داوید و چاکسازی کردن حیدرآبادی نابیش اکثر سه عراقی آنسر و که بیشتر دو سه عراقی کسی بود نسداش از چاکسازی دینا کم بلاگن داره بس تشتكي دي هي بابي نوشداري باشا هكرت تشاكسازي بيتن تو خلكي خو قانح كي تشوله جيجرك يا دراكي بوشي تو نهي اف باجير مثل افيكو دت كبت يا جير دست داعش توی باجری رزگار کی بوچی تو نه چاکسازی توی داب کی کو اوی میسل کریه دست داعش داد تو خلاص کی بوچی تو نه اوی کو اوه هنده ساله نشوی کاره با عراق 4 ساعت از زیادتر داد اوی خلکی بوچی تو نه چاکسازی الوری کی چاکسازی بلاد که امکانه موچی اندام پارلمان کی بیتن بیده چاکسازی تأكيد بيجا في أمد كستد أزماك مالي دا أفشر داعش روزانه دهان مليون دولار دهان يعني صرف بالدنيا تقريبا صابوا $10 نفسها هاتي $45 أو $40 حتى الصافي من $35 بحكم ذلك بيجا في أو تقشف هم الدنيا السياسة الاقتصادية ده وقت أزماك شيء بتن تقشفها اقتصادي تذكرن عبادية ويد كده عبادية قاعدة تقول راسته يعني أو فكرة أخوان ناسيوناليزم عربي خلاصنا بالدنيا شيعتي خلاصنا بالدنيا إسلامتي وأوكي خو خلاصنا بالدنيا حزباتي خلاصنا بي بس قالك يا باشا أو أبي تذكرن لازم أبي تجيشوف لكرني راسته كده أو بيشك خبصة بشولا وبديار بيدن او ريخسناك بفيديار بيتن او يجبر هندية يعني وكي بيجي ام بيجي بضيفة شو اللي خود كاتن ضربة كل فايدة زيادة وطبعا ما بحث عندك مالكي تسليم كساتي مالكي بيقول مالكي يعني فوجة واللواء دفاع عن الشخصية مالكي كان يشتغل حزب ده مسيطرة او يسحت كتي هيدي ده صلاة كم كان حكم بدأت اعلامك في شكل مستقل هند قياداتنا تيج ده هند قائد السنة بيقول تهيف شغله كي قومي كي عراقي شو كان يانكو لأني أبوري دا قالك يعني بانك مركزي بشتنجاس مثلا $1 بلند بين إنا خارج قالك شو ليش كره مثلا ميسولو كنترول كرناوي مثلا ببلاني بشنته دا وكي بيجي له دا وده جارة تسليم كتود بعد وانكو وكي أنبار ليه تنعم شيء محاولة طبعا أسناك وكي دفاع كراكي ممنون تمام بابي نوشداري زور سپاس جنابیت از دی اوینی جی ورکن بلا بنا پیوندی اندیمای دمی چیدن اوینه کر کرم کی واره باش برای سرچاوید من کرم که اوین خان بله خوشحال بوم از خیراتنا میوانیده دیگم راستی خوشحالم از سر شاشه رونکرنه که بو خلکی کردستانی بدتن وکو مزناتیا و اخلاقی و دیاره کسانی مزنه که رونکرنه که بدتن سر حکومت عراقی بو حولاتی حریم کردستانی بله بنمونه ایمه خلک حریم کردستانی ایمه دبی همه کات بیر بکنه دیر کرنا خلق حریم کردستان نوادی حکومت عراقی بیتن هر سر کردات یا حریم تا کچکترین حولاتی حریمی بو نمونه هندک که شخص هنه بیجن بیامزی وقتی حکومت عبادی و مالکی خلقی برژین نسر شقامی بله آیا دی چاره سر بیتن خالق برژیت سر شقامی و کندوتیجی بچه بیتو کشتن و نخوشی بچه بنو ایمه همه برایتی کن اما بچین خلقی بخینه سر شقامی با چاکسازیا چاکسازیا حریما کردستانی چاکسازیا کاجیرانه ایمه خلقی حریما کردستانی باز بیر بکنه و ایمه نه عراقی نه ایمه کردستانی نه ما داست و چل یا جیبه جیبوی از حق کمرون کرنوه که جناب حاضر که میوانی تبدد تازه ما داست و چل یا چیبوه یا جیبه جیبوه پشمرگ قارمان ما داست و چل یا گرتیه ایجا خلقینا پرلمانتارنا وزیرنا لبغدا بکشتینا و باشتره نه پاره نه عبادی کنیری نه بو حریم کردستانی تشتاکید که نه بو پشمرگ قارمان تشتاکید کردن باشه ام بود بیزید عمل سر به عراقی نه نیوادارم حسی کردستانی باز بیر بکرده و نه بیزیده والله امیزده چاکسازی کن وکی عبادی چی چاکسازی کردی؟ عبادی بس کردست حکم برده چاکسازی عبادی بس وزیر کردای سر حکم برده و سر و کمار عراقی هشتا کتب از دانشم المالاقو و سر کمار عراقی در ریزه سر کمار که کلابر زوی ریزدار کرده بس هیچ حسابه که سر وزیرانی عراق و سر کمار ناکد ایما کرد بجینه سر وزیر عراق باشتره به سر که حریم کردستانه زورچ اوین خان ممنونی جنابی تمام
زۆر سپاس بووتە مەمنونتەمە بوو چۆناتە گەشتما مستەقاک عەبدوڵڵا بەحسی بچین کرد بیستن تا ڕادەیەکێژی یعنی پیچێکژی تو بێژی حەیدەر عەبادی ئەو سوزێندای بشێتن هەندێکیش واسوزا جێبەجێ بکەتن بشێتن پیچێک چاکسازی بکەتن نە ئەڤاکو vێگاوێکی کوان بژین گەلێکیدا بەرداساخۆ هەمی خەڕێکی نەبەدن هەر پیچێکێژی دوزانی نکمن هەکە سەرۆکی وەزیری عێراقی بێگومان vێت خەماوی ئێک پارچەیە عێراقی بەتن سەرۆکی کوماری ژی و سەوەختێوی کاری بەردگیرێت vێت تو سابت سویندا خۆی بەێ هەکەر چاکسازیە مازن ئەوە کو حەیدەر عەبادی تێکەلیان خۆ دیگەل هەرێما کوردستانی باشتر لێکردوانە نکە تێکەلیان هەرێمی و بەغدا خراپترن سەردەمی مالیکی عەبادیشیا با تێکەلیان خۆ سننا باشتر لێکردوان ئەم بیرین نکە تێکەلیان وی دیگەل هێزی سننا وانە بەرەفکیش دەرگەی بە چەند ماوەستا ئەس خۆ دوان ئەو تشتێ ئەنە دیگەل هەندێ مەکەلیما چاکسازی سەروا تشتا ناهێت ئەڤەنە چاکسازینە یەکوتکەتن و جارێ مە بەرهەمی وێژی نەدیتیە حتاکانێ ئەم چ بێژی بەس ئەس باورت کەم نکە تەفکیرە عەبادی و هێزن و دیگەل یا بووە ئەو چاوە بەغدا حتا بەسرا ببتە هەرێمێک و چاوە کورد دەسەڵاتەوی لە هەرێما کوردستانی هەیە واناژی ئەو دەسەڵات هەبێ بوانە بۆ عەبادی گەلە خەمە و نافماڵە شیعایە ڕێکخستی بێت و شیعە هەمی ئێک دەنگ بن ئێک هەلوێست بن پترش و تێکەلیەتوی دیگەر کووردا و سننا باشتر لێ بێن ji بۆ vêjî heger armanc Iraqeka êk parçeyê evene çaksazîne eveyê zîtir lê diket parçebûna Iraqê yê tesrî diket yê destir lê tê xitir Serkak Abdullah behsê biçin ke biştin ve kêşana Kurdan dê çareseriya qeyran û kêşeyên Iraqê ketin li Bexda heger Kurd xwe vekêşin em ê bijîn dê çi çê bît heger Kurd xwe vekêşin ew xwe heta ku Kurdistan parçeyek biş Iraqê tiviya Kurd li Bexda hebin tiviya hebûna Kurda hebitin بس ez dibêjim wextê em rêkeftina digel Bexda dikeyin wextê bu hikûmetekî pêk tînîn paşînê piştî sê-çar meha piştî salekê çi wa rêkeftina nahêne cêvecêkirin wextê me hindek Kurd li wêrê hebin çi ji destî nehêtin an tiviya em vê razî nebîn hekê em beşdarîn tiviya mafê me yê beşdarbûnê diyar e wezîrî çi deselat heye cêgirê serokê wezîrî çi deselat heye Kurd çawa bejdar bin biryarê de hekê ev hebit bêguman heta em parçeyek min ji Iraqê tiviya em Bexda hebin wextê ev nema yanî vê tiviya xwe vekêşin wextê xwe vedikêşin bi vê şertî eke ew em înayîne verê em dîkor bîn Bexda me nevêtin em dîkorê Bexda neşên ciwantir lê bikê hekê em hatîne verê ku dê pêk ve karekî keyin rêkeftinê kirî vê daxwaz biket wextê me sala 2010 heta 14 de me çend cara xwe vekêşa ji Bexda beramberî wê hinde daxwazê me jî hatine bicê înan piştî em vegeriyayîne be divêrê de ez dibêjim bila Kurd li Bexda hebin bes Kurdekê nedî kor bitin tiştê ji destî bê Mamosta mêji û dê çi bêjîtin bû Heyder Ebadî erê dê pesnawî ket yan jî mêjûyeka dirist û rastaqîne ne mêjûyeka hew bîtin ku hindekê bi destê xwe binivîsin û heta dîmayê dê îhana wî ket yan dê bi xirabî behsê wî ket yan jî dê wî bilind ketin wekî ku babê nojdarî gotî dê pesnawî ket û dê bejn û balayî yani heker Ebadî vî destûdarî belê heker tu tarîxa Iraqê binivîsî û behs bike kê xizmeta Iraqê kiriye û çi bû Iraqê hatiye kirin Xwedê Heyder Ebadî naştet xana mirovê ku pesnawî bêhte kirin ji ber ku dîrok dê wisa behs kir ka kîj hikûmet şiya pitir rêzê mafên mirovî bigiret şiya pitir tenahiyê dabîn biket bi xelkê xwe şiya pitir êk parçeya wî welatî parêzitin ez van tiştê van bêjin îcraatê ku Heyder Ebadî heta nikekirîne ez bêjim çi ji vanan nahête dabîn kirin yani rast e petrola erzan bû petrol erzan bûye kêşeya dirist kirî bo hikûmeta Herêma Kurdistanê jî bo hikûmeta Herêmê jî lê ev kêşên ku hikûmeta Herêma Kurdistanê çibûne carî tenahî hera hey ev tenahiya me pêşmergê me û wezareta pêşmergê şerê xwe da heriya serketiye yani heta nikê jî Herêma Kurdistanê parêzitin موچەیان خەلکی ne
روجانا حكمة هرمي يا بلاست يتندى باربو مهات ام دي هي دينا فلان وزارتي دي هي وكادي دينا فلان وزارتي يعني زلالبون وشفافية كاد واجراءات حكمة دهي برانبري و بله ده مجو وقتی ایکی پشدان بید ده بیجت او پاره گشت یا مالکی نگشت یا دست عبادی او تشتی کو جبر هنده لازمه مالکی پتر کر با عبادی هایی که کمتر جش مالکی بکت گناهاوی نه بس مالکی تشتک نکریه یعنی او نمونه که خرابه ها که هم بیجنه متن اوش مالکی یعنی از نابینم کو افسوزت عبادی ده تخلکی ده شیط بجه اینتن و ندیروی خلقی خو دجی راستن زورج حتی سال کدی چه تشتی دیار نبود تشتی که دی جیانا خلقی نای تگوری جبرند اف خلقی افرو که خو پیشاندانات کنو هتاف بناوی عبادی دن از دیر نابینم اشتی چند هی وکیدی برو واجی لبی زورجان ما مستا امین خانی بحثی ماده صادو چرکر از باوری ما کشاد گل عراق هی یا گلک آمازن هکر سرکی جی نبیتن ماده صادو چلا حقیقت یعنی حتی ویگا ویگو که شهر آمازنت گل حکومت عراق ماده صادو چلا و بجهن بجین هاتین تعریف کرن تدبینی هاتنا داعش و هم بجین ورگرتن واجها اش دستی عرب و پشتینگی پیزا پیشمرگی هریما کردستان رزگار کرن واجها هکر هندک جهن کم جی ما بن بيجي اف كيشادي چاره سرويت يان جي ات وقت كيدا كو هكر داعش نما خود حسكت ان شاء الله ام دي كابينه كيشاك ومازن ترد قال حكومه عراقي چونكو انا قانوني ام بيجين چي بوكو ام بيجين امضاء از رازي ما تو رازي خلاص بلكو اف هندك كاس هاتن اف جهه گرتن چاره كدي ما بهزو قوت بخوينا خو ما وير گرتنا نشرت اوجي همان تشجر ما بكار راستي من مش ميجر يعني بلي 4 سال وقت از بو ما عندهم برلمان چونه بغداد مزاني ماده 140 دیچلیه ماده 140 چجا جیب جنابتن چونکی به آلیتا کو دستوری بحث کردیم ماده 140 وجد کو هرما کردستانی و حکومت عراقی پیگ و استفتاء کی کن پشتی کو سرجمری تکرن وی وقتی خلکی ولی چویا ده ویا بین سر هرم ده نسرم ویا بین بغداد چجا راضی نابتن خلکی ولی مانم زانی خلکی ولی بجن مدوت سر هرما کردستانی حتی کو کردستان هرما کردستانی پارچه بش عراقی ماده 140 جبه جنابت به آلیتا کو دستوری دهی بس ماده 140 ده چوا جبه نکه گرش یه جبه کرد بچن واده ورا بگیرن خدمت گزاریا با خلکی ویریجی پیشکش بکن کرد گلمنه کردت واده ورا دمینت او عربی الویری ترکمانی الویری مسیحی الویری عم تشتكي وصب وبيشكيش كي قناعاتي بينت بو اوجي بينات ديالما وي وقتي ام بشين خلكي وان دفر اهميه ولا بكين اثبات كين هرما كردستاني تبيبيا بارچه هرما كردستاني باشتره اما چارەسەریە دماهیه بس ريكه كاي كردستان اعلان استقلال خوب كات وي وقتي دولتك ودولتك هينجي اوها هيك هر منشيا ويك هشي چارەسەر بكين دشتا محكمه دولي و هزت دشتا يو ان هنگی دی صالح مدا بچکی دی بسیار خلکی وکت و دویت هم پارچه من عراقی آنجی شریما کردستانی اکی استفتاء چافدیریا بجن چافدیر نافنتوی هاته کرن او بگو منم پشت راستیم که خلکی واده ورا دی بین پشکی شریما کردستانی ما مصادمه برفتیم هایی که بچلیم بید از وی بسیاره جنابه تبکم تدبینی که دسته درکی البشوي چنده هيك هندك بر برسين عراقي بهيش شواكي هكر بين لادانجي ناهنا داد كرن ناهنا اللي بيچين كرن يعني افكسا يا ناهنا لادان يا جي هكر هادنا لادان دي معزز مكرم مين تلجهكي وهي كوتا قوتي نشرت بيتا پاداشت كرن جي تدبيني دستكي دركي البشوي چنده ها يا جي بهر زواب خو عراقي بينم ايك مؤسسات مت لوازن يعني ما هيش حاكمك نويرت محكمة مالكي بكات از دي نمونه كدي بيجمع مصدر صدام حسين امريكا عراق جرتبو ومحكمة تشيكر جالك حاكمة عراقي نويريان بتشن بيجن محكمة بصدام كان بو جردبو دستوي جردا بو اينا بو بدهم برسياش حاكمة عراقي كر كاس نويا بي شوي خرابتر حاكم هبو ماني وقتی ایک حاكم در کرد دو حاكم دیه برغبه حتی محکمه جی خلاص بنا قبیلنات که رسمی واجی در کرد
يعني رسمت تلفزيون دا دركفتن ده شو كرد جيبون صدامه كي كو دستو بيتوي جريداي إنا محكمة نتويريا حاكمة ما نتويريا جبري چند كسكا بهتن محكمة بيبكات كيش حاكمة ما دويرتن محكمة مالكي بكات ام و اوت كرينجي ما شوانا جلا هاتنا كشتن مدعي عام هاتنا كشتن مروفت وهاتنا كشتن اوت محكمة صدامي معلوم صدام سر حكمي جنا ما بو ما او دزجهت كو دولة قانوني مقصدا من كتلة مالكي يعني الدولة تجلس القانون يا سوي بدل دولة فرنسا و السويد ما او مؤسسات نين حاكم جي ترصت البري يبي باراستنا خلقي ما بقولي به حاكم تينا كشتن بوليس تينا كشتن ضابط تينا كشتن ما مؤسسات نين نقص البيئة بجا أفا عمل دركي بجمان عمل فاكتور دركي دستوي جرى ناف عراق دات شتن وجلا بريارت كو العراق تينا دان هما نصيب واش درفت هيتن بس يا دي مهم ترى كو امن متناهيل ورينينا حاكم نورب دوري خرابتن شرطه بوليس نورب دوري خرابتن وقتی تا دولت قانون نبت افدزگه هميت لوازم زور ما مستدايما برای دیمایی که بچه که جناب تا پیوکا دیمایی که بیشه کرم کی گله سپاس بس دیسا جید بیجم بلا خد کی من تا خواباندن او تشتی عوادیت که نچاک سازی بله ما مستد زور سپاس جناب تا کتو میفهم بو گل محرومشتن گتجی سرفراز زور سپاس بله بینرین هجا خوشتی به چندی هم گشت ندیمایی که خلق ابروکیا برنامه